Kethicia monya mutegeri wa Weru TV mbitikiwe na Thaa Mugwanja mbega inkugwate ogeni methani yetu ya Nteto niyo mbitagwa WANJERU. Tukiambiriria ntoni cietu ni ati gikundi kimwe giti kia thirikari na rietwa BIPAN kiria kithagirwa ikiraithiriria wageru wa ndeshi ya Afrika na nkinyagia gutigira gutina ukia kirende ino nikirutirite kiri kugwatirira urimi na mauntu mangi makumenyera riera nikenda gutigira ndurijo monya ni kumenya mauntu mamwe magitumi mara mabatiri kuthingatirwa nikenda kumenyera riera ni baria maoriti antumama kana ndurijo ino kwithirwa igioshanie misuba ya plastic suma maratathi ma nylon na nkinyagia gucokera mbuku intumire na mauntu mangi nkinyagia magucokera tauru cia utheru nikenda gutigira ni makumenyera riera. Twategera tukona miuro na kanya patani chiangaina patani cha miremire ishigaruki mono so nande tukageria gwitana antu beto miremire meru ethia ijana ya baba bakethwa ibako redia shungura bagwitanwa mantu ya kuredia ngurwe bagwitanwa kantu kanini nya kurima vegetables organically tukauma ukaire tukathithia program ya environment ira tuita environmental health holistic aria tukwithirwa tukiumithagia miti twina nursery ya miti nursery miti indigenous nursery ya fruit crops tukethirwa tomau tukauga tree is life mutejoria jogekura joka matunda joga kuretera rera ririega rwachoka no kujuita kairo kajuita mbao wajuita mauku tukethura program ile yetu ya litro ages twina anabarea bagwitano nyama skuru na area mantu ya green challenge tuketa ituko collect waste papers onimbuga waste ni otonga ojo kia waste organic kwa manyua kana inyan wimwe edroetira decompose no kunenkera thia inyomo chia kujangurwe ogeta kaire mutujura jo itambao kana jo itamaratashi ya kwenyango keja kaire tukathithiria recycling othithiria recycling ukaretera na baria tissues abaretera sanitary pads na out of even returns irero no kumba kuthomithia nya na baria na uka employ nya bara bakuthiuronka ba ke correct those waste papers tugeta kaire with tukambirio correct nya scrap metals iria ikundi vira twina vyo tuketho itukumba kuthithia tukurecycle tukona wheelbarrow tukona thitangi tukona ibanga twachokerio batu gwitana mantu ja adaptive agriculture so na plastic nayo tukaja nayo recycle igatwa pipes ikatu tangi tukomba kunenkera o ikundi vira twina vyo tugwitana mantu ja adaptive agriculture and tuketho holistically itukumba kurwa na ukia na njira ja eu irato kuruta mother nature tukwenda to make sure the nature is happy. I quote Wangari Maathai, professor. She said, nature is very unforgiving if you destroy. So that's why kuna tuna projects ya kwanda miti, tuandite miti wa Mombasa, Kilifi, na Kwale, na kwa Meru, na mantumu mangi makuru than adaptive agriculture. And to make sure the nature we are coexisting between the nature, animals, trees, and what we are seeing with these children at the moment, and we are supporting every to support man to yonde as pertaining care na baba uraba kadoma uraba kendelea to baitane anto banenkera to kabaitana kikundike to bomba to mostly no to bana batu nabo no to ana batu nabo babengi bajujo na bajujo baba batuna asiari batu tore bajujo to ka to kadiana na itu ambele te kulwane maratati na itu to tone nyankado nyingi no to most of njasieto ikurale na waste nyingi mono twakara twetejaga bangi bakayezeria lakini lile jira tone mantu ya maratasi na tweja ija gutaja kazi wakayereja kauma gintu gikiega ito chumeti nyatu ngwa na unja na kure nyawa ana watu nabo nyayo kuri athia bagatejaga
beja inajo tukozwania ja kozwanwa tuka sio wetu kuna kiringa nona wakajukia na ndi ageta najo na mbuga coming soon itulegeta interview byanze bikozizwa bikeza ke bikire na beto kaire bima skuru na tokeza tuna kugogo au ingwitekeria ja twenda na ingira interview byanto bya last kibibinge tukarwa kikambia kutugambia kuitabyo ngugi ingwitekia biga tutethia nontu nda bya tabia tomero na au ngoma bikono tejo kukurukira gikundi gieto na tukona muntu bote tha yana baba thima iraija biria bya tabia thizwa interview bikathithia matangiria ja kwenda ja tutethia enderera tukwethiria njana aria utuja gututethia marata tija ya thithia mauku ya kuthia mauku jana ya kuthia tissue na taruingwe kwa itabuki otheru na kio iketho ikiuma kirinto bira ende batuka toratwire guta lakini rato ejere anto aya ituitanire mantu ya mainge ni kwaliti nyoka ere ndagwa ituitanire mantu ya yani guitaja batu tuingwa ana bago kuona au ni ana ba kuro ina chungura kuro ina ngoko na kuro ina kanyamuka wa kwiza tumeto twawe nonto ana ibone twe to gutethwa gunga kumba to maisha yendelea kinya wako no uitethie nonto mwana jora kendie chungurera kana kendie ngukwira one Nyuma ya MC wa Mitongo Evans Mawira gushoboka kambeni ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza uria nowe mutongoria wa maingi bungeni ya kaunti ya Meru riu muteteri wa kioto kia antu mama wa theniwe Mike Makarina na uretie MC uyu kumira Weru ni na kuga ni mao akuga ni makurigiria MC mamwe kuthongira kana gushoka kurutaniria wira na gavana wa kaunti ya Meru ori MC mama kwerekana kana MC mama ni methiretwe mathuritwe na kura na kogu matibatire kwithirwa makiathwa ni muntu nwa uriku na ndaigirwa itisha MCA babange abera ikyama kyeto icyo cyombo muruta wa ilindo no wethire we lindo majority kibubu aika kya moshoni bagare okulukia ikyama ge okulukia menya wa atisha bange ebera ikyama kemwekete kyama kete wekete imbia irora nenkero ichora igerie malala ote wote muichi malala ga go ro Mount Kenya ga ro wapi atobo mwinga ndenda kwire MCA na iko ikyama na abwe mesoniera yonda manto era yonda gareta musoninya yukari waita yobo kulukia ai kulukiri nyawe kirira mawira arawire MCA batura kuthe ko ibathaurwe agawa kwe bare bakireito kwe bare ba o iwoto ire withekete MCA barabange tuito kuona batitheki woro kuthurire imunto mitongo na amukario mitongo akuthurite yaili kithia wono atheki nte kuona babange batheki na babi ba wete nintu bikuoneka muntu akoyukia mugenji utumira mbia beje ile ikore ochokwa aya MTF ekweya kama wera kiongo akwete kuona utumona we baraba kumia ni babwe na we MCA waumia iwe weta mathiko iwe weta warambe iwe weta watu manto tamana tano iwe oringairo manto amana ile kwina inya muno MP aringiro manto muntu agite fe bikibiki lakini MCA naringairwa kira kiondiaria mawera ari wakabatheki kithia wewe lindo majority na no tiete kia we mutongoria no wa buthekete amiro bamenya butoire butheki kende nya MCA barabange ukiwa ibatheki tumenye muna no abathekete tumwira abathaure lakini propaganda wa rembi oge akorongoera bange katweterere ware otoire no wa buthekete riu iro tukariara lakini otoire no abuthekete batu tukamenya thina imero tekawera no tonimbichi thina imero ikawera sniper maskini aura iru nya ina para mwe mwathani wika kwa kirero kya lemavu na ke kurbantiwa rerera sniper otesheria ingeto atia ntheguru isipokuwa we mwathani kwe baraba kuromba aba echo na kibo kuromba wenga ikwa maromba yakwa wenga ikwa maromba ya Catholic imani nindi yana imani ona karoza reka to bathara waga mwathani rwa mabu mwana orone Ora washoga getikia obunge nterecia Tharaka niwe muchomba marigu na rombete ashari gutigira ciana ciao ni kugwatirira kithomo nkuruki na uritwe arutwa matene kire cukuru mwanya kwethagirwa magicoka kire cukuru imathomagira nikenda kuiringa njeki nikenda ciumba agukirira muchomba na cokete nkuruki aromba mubunge wa Thaa inogo newe Gigi Murugara kwethirwa akiganania ciana cionthe kire unenkaniri wa mbia cia mathomo
imo biashara na musiasa kumantere chitharaka jikere na rietata mushomba marigo orakere muthenya gwe mtheririkanite antu gutigiri bakuririkana mashukuru maraba thomere retio ana batu kuthoma bagukutharaka kana ntura mwanya mwanya ito choyo guchoka wetu tumbe waka wetu takutharaka na tharaka nithi na ntura yaku na mero yonthe nontu ndiro kuthio kathi kabisa utakumba waka kwenu utigutetheria nukugo kiwithia mugongo nthiguru kunje muchomba ndigitanchokete tharaka consensus as a whole batethetie na njira nyingi tofauti therie na ara tukumba turi atongoria wakikisha shukuru tiena tuthina tonini itakwari na mbura nene muno na different schools biorobio biombere gusink kabia thuka turi atongoria bothi baba thure na baba teba thure tumbe gukiria chukuru ino akirutira tangerekano ya barabangi arakire chukurira thomere thananto primary chomba gitigamira andika thomba chukuruni ino nera tayari yombite kwanjiria muthenya kwemde ntethetie mpuku primary school arande agira arimo mechara na thaino benana 85 ndethere mpuku wete ndamiokiria yenderea kuthoma na ndinana igana rimwe na baire nkuthomithia different secondary schools emndendere thananto primary ndethera mathina maingi muno na mamwe mara nkumbaga kurutha nkubatetheria waka biorobina nondito congratulate baba performire nkubatetheria waka biorobina nkubarenkera mbecha kwiriga chukuru na irachi bimwe bitiara na baranda ndeni kugwa nabo nkubatetheria na mibuko 70 na rori chieri cha muthanga kenda bomba wekira baranda na aritare kuga nkabatetheria wakikisha bakwanjeria junior secondary school ere boarding na ndera antubada na antu primary na thananto na tharaka yonthe kitanda gekendekana chukuru enu ya junior secondary school ya thananto primary nkabatetheria kugura gitanda kyonthe gekendekana kire thananto primary nonto itokwenda kuimiza chukuru gwegwa ana bakithoma baigonto comfortable igware harito barabara thirekirwe KCP mwanka mukuru kubendere kuthongera kiri form 1 aratukeranirie na mwarimu munene wa chukuru no bwana Felix Muriukini ati erentu ya chiri tayari bombite kwandikithia ana nkurukie kana rimo chukuruni ino ara nkurukiba form 1 tuthukitie nkinyagiagu aritwa nkurukia 80 chukuru yetu Gatunga boys ni astrimu 3 na mwanka unkuone tatojo retira chibirero tutwena aritwa baukurukegana endi ogu turendelea na kuthukia nkuruki na kinyaru kuthukia nkuruki Jumatano na itingwetegia ikiya ukinyaru ugoro tukwa tukujuria irachi bibu 3 lakini tuwe na facilities tuwe na kinya irachi binge na kinya ana bakaya gukuruka irachi 3 tuirende kinya bia kinya 5 tuirende tukabathukia nontu itukuona tuwe na facilities chionde irachi tumba kumenyera na chio ana babu utukuria chiali leteni ana Gatunga boys kwa wingi na tukabumenyera ana bwega na kinya umu chiali tukumenyere bwega sehemu ya Mombasa sehemu ya Kilifi Mtomondoni nimekuja kutoka jana nimefika hapa leo na nashukuru hii shule ni nzuri ni shule ambayo imeendelea ni shule ambayo ina mazingira mazuri tamwana agambumite rino cia Tharaka University waga ndaugire tia mbuya ntura nkuri skuru yetu ya ntura skuru yario emiega muno gitare ambere kiona ndi tuiye gachoka rerare kona skuru eno kuringana na pura tujire kinya turi namba 15 na turi nkona tukinyire karibu igana ria gintu naitwa Siengo Kimwele kutoka pande ya Sekuru huko Mwingi North kutoka Kitui County. Sasa mimi nataka kusema hii shule ya Gatunga ni shule mzuri iko na hewa inavutia na kiripotera Weru TV kumantere cha Tharaka Bicho Paul Gwakabethe
Hori arutwo maria maruthire KCP mwaka muthiru mathiite na mbere kuthungira masekondari riu Douglas Kimathi Karuti uria wagwatite maxi 377 na Anjoy Gachuburia uria wagwete maxi 342 ni matiumbite kuthungira cukuru imetitwe nontu wa wagi wa mbeca ciana iria iroto ciao ni gutuika ndagitari iroto ino ikionekanaga ni taka itikethirwa igikinyanira nontu wa kwaga mbeca ino cia mathomo. Riu ciana ino ni kuromba antu mawendi umwega na nkinyagia atongoria kwithirwa magitonyera na kumatethereria ni kenda mona mbeca ino muthaka uyu etitwe cukuru ya Moibiruri na we mwari uyu etitwe cukuru ya ciari ya Iku. Kiromba ni andi wabe abanjukie na banthomethie na ndrimwe kwange kuma ndimwana rimwe kaitha kuma ndaitari. Kirote yakwa ndota kwa ndaitari na ndacoka ki community nkabatethia na nkatethi babati ucio mbabombe kutimiza iroto bio. Iroto obinge biuragira nthi nontu bakwithirwo abaingi bakinya abantu obaremero batiganeria no indi Douglas wamwe na Anjoy ibebumiritie ebongwa metho mbonene kuga abatiko ebombera kwebiria acukuru uche secondary nontu bakwithirwo michi yao itiena abia kubatetheria gukinya acukuru ino nontu kinya cukuru cha primary ikabathethetwe ni antu barabarari na wendi bwega nikenda bathoma. Nteto Silas Karote orire miaga twero fithiri na kuma Thaa tono na teya musi. Nteto ampende skuru iri akuya Leta Primary School kwatuga kila siku kwatuga ontugo cionthe nkwingwa lakini indomi skuru mno kwatuga nkinga ora no nkwona namba kirasini irio mwarimu ungiorutan weandi teacher skuru ingi tagamone anjukirie na bangi ato sponsor skuru ege twathoma utheri kuma Thaa ronda 3 max ya wa 377 na Nteto skuru muya Mbiruri atiembu Andrari primary ndari ndio tanda sponsor ni community genda mbumba kuthoma nda class 8 da 342 kinda iro mpendi skuru ndo mno lakini ngwasi viko ta skuru ndeti skuru ye kongas ninarwe ko ateri ko report ndumba iri vingo etabyo tibwitheti nya shopping lakini tu ankolombo tethi agwithetie KCP na watangire ndieke 342 na ngweri kumutetherio mukinyithu skuru na ntekomba net skuru na agobati ko report narua na ndasibyo kumubwithirinya shopping kana mbi na ndaremerwa na barandete abo thina kumethe ari kura no rire miaka mingi ithirite ana babate muicie nya bakorwa akaribate minya mwanka Thai ndererie kusukumana ba kuma class 1 mwanka bakinya bakinyite. Douglas arikitie na kuwata maxi 377 na Anjoy no yagwata maxi 342 indi bakona takairoto obiobia kia ndagitari biomba kurira nthi ukaya kwithirwo antu bagwendi bwa batie bumeria kubatetheria ukinya cukuru ucha Moibiruri na kinya Iku Girls irabaititwe indi aciari nao bakiromba abatigire bakona antu bagwendi bwega bakinyeria ana bairoto biao mberetio kugumbeka kenda mwana ana baba tikeya kuria maisha ne yandi mwanka Thai ni gwethera maisha yandi maisha yako asula mwana ino kuri report sukuru neti moya Mbiruri transport yongwa kumiona kwina inya kuri ankima kuongwa ithina ke batwe nonto bakwetherwa ndia nsumbugete ndeningwa nonto bakwetherwa the wana na urire kitambo ndini onkuromba antu bawendi bubwa ya beri nontedia nikenda nkomba ni akomba ni ukinya skuru no kinyitha la kiroto kiawe kira ari nakyo nontu arerigirite na thwana cia kuthoma uma ndaitari binguromba ndo muno na wagona rawete matinja nguromba de juguru ngwadelo ni adongeria kuma mwathige Benoth Petan class Chabari Choke kanya tunogoke banini mutegeri.
Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV. Love it. Horengi nkugwate ugeni tukithira mbere ntutoni cietu ni ati ngwataniro ya antu akana nkinyagia antu arume ntigwa kumanterecia mara ni mauritie thirikari ithirwe igitonyera na kumatethereria kubira ciana ciao cukuru maugite ciana ciao iri mucii no ntubwa wagi wa mbeca uri ciana icingi iri cukuru ciana ino ikiagaga BC na ni mauritie thirikari kurekereria basari ni kenda ciana ciao onacio cithirwa ikigwata uteithio na ithie cukuru. Korona nkinyaro mebanti wa kuma mbare chakare wandia mwembekere gicigo mbunge kia marende ibaririte thirikari na nkinya tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi ubegwa na nkinya kuthikeria kiriro kia obakiugaga gikubaumira kenda bakaomba gucokia na bago cukuru. David wakona kwire nturani nkari ndikitabo bungwa ninkara ni swagira ningwa nkakia kwena kunywa ningwa tabadhani ana bakale buto mondi te secondary agote 250 niyakwete ukwegwa na dina chengo nikolacio untena kia kola tenka kunywa dina anguswa nguswera ninke ni muguleu na mulo makona kwire de mundende ana bonteria bonteria mukide bona sukuru ndo tebo ngende nabu ndo antena kia nguswa kia kulale na mbatem tena kia kulale akai sukuru ate sukuru hapa na ante baba na ante maito na tuana na mukantire ne tuana ndi na tuana tu dai no kan ngora de na tu kora kwao ne dena leu nengo sapa na mwanau leu niyo Susan Mwendu ngai baba na motedi antedi baina mudomi njoki ne ba antedi ringana ne kuruba bamuturire okoba umira batigito batari nabo na kana bonana na kwoguana bao barabathomaga bathire cukuru na kwengatua na kwoguko batiga batari nabo akurutha antu baraba bena need bagite atia batutererie
tonta ini ndaukira ikomia ndama ukera mbake wonto mbona kerwa nkona no magana maratu na mamate kuoneka bia kuria ni no mbuge ngai ni anteretie ntena rina nene muno ya kuria atinka gitaboria biunga yanteretie bia kuria ni bieganu mpaka wa leo ando wakopata shukuru ndo nikanga ya shukuru mtu anakwenda university na mbrenda kabisa ate shukuru na sasa mundu na koromiririana bure mbrenda kabisa emoje bakiongera baugite ibwega utongoria bwa nthiguru ya Kenya barekeretie mbeca kirigu nto mwanya ciamba cari na nkinya irithethagiria macukuru kenda na bao batikaombe kwingatua no nto icio ciombaga kubatethia leu nonkuga national government nilekeria mbasari kandi na titugita atia tutetheka tonto taliu ana baya mujie kerwa kanda imunenkele tebo ba mbegu jaba kunenkelwa ngirira tu uwo ngyaka nenkelwa ngirita leo mbero angisho no tangirira tu kana ijele ngendi no kabolita kauka ya umujie bagashoka shukuru leo mwankada ino nkaliogu atulekagirie mbesa ana betu bakanenkelwa na uwa nero puteuya na umwana tu bathomagana uko orange samburu niyo na nenkagirwa lakini thaino thinereri kunene muno na ndigwa kwanja no benuke no tutembesie baina cio ibunio ndaromba kinya president wetu William Ruto ogu arekerie mbesa kimanga bana kendo untu wetu kubwa kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Antu wengi maria makoroketie miaka 70 ni monekanete guteshanirwa ni thirikari na engi mamu maturaga miturire ya thina enene na mwandiki wetu wa Nteto tamwaniki naranirite na umwe wa akoro mama na ni uria ethagirwa erigirite utethio kumakiri antu mawendi umwe rionthe utethio wa irio kana utethio wa into ciengi cia gitumi thirikari ni kurombwe banganie mbia cia koroni kenda gutigira antu tamama makethirwa magitura muturire umwega wa mwiso na gitio. Thirikari nene ni koretwe na muvango wa gutethereria andu aria akuru a makiria ya miaka 70 na maumite micie itari na uvoti na njira ya kumava ciringi 2,000 wa mweri. Mbia ino ni cia kumatethia kugura irio na ndawa iria mangienda. Nuate wa Kieva ni ati andu engi aria mabataranitie utethio uyu matiugwataga. Findencio Ngari kuma itura ria Mbuguri gicigo mbunge kia Mbere Guru ni umwe wa andu aria akuru matiganiritwe na matari na wike muturire ri wao tiga gweterera andu a wendi mwega kumatethereria. Iciore ndiete kuo wa kiria indi ikuruo igutwika ni kubecanwa ni maregire kumba na kwere ije kuri register we register ya ukari ngari register nona eni Wauguo Ngari ari na maurwaru mengi maria ararwa namo no ati arigitani a maturari kana community health promoters matire makinya mucii gwake na kumutethia. Ekiumburaga ciuria ciani ariku engi maratethwa ni muvango uyu wa ugima wa mwiri wakorwa tita muthuri ta Ngari. Na otariure andu acie turi gutiri kuma na rwara mbirite kumona aba nona riu naguo ndu wa ciana naguo ri naguo gutire mundu ati ukoretwo agicugurikana urwaru uriku nona riu mwana ni mwene ngimwira mwathani amurathime muno. Mwivoko wake ari kuri andu a wendi mwega riu kwiyumiria na kumutethia na baria Jacob Ireri na uria wicikene wega tambao eyumiritie kumutethereria na irio na nguo cia gwikira. So mzee nilisikia ama niliona hii kwa media na nikaona hali yake, nikaona hata hakuwa na nguo na nikaona hata nyumba yenyewe hana, hata pahali pa kulala hana. Kama mtu tu nikasikia ile huruma na nikaona ni vizuri nikapendelea kusaidia. Guku akimwiragirira utungata wa ugima wa mwiri wa vamwe na gukorwa akimwakira nyomba. Tumeleta mattress na blanket, hatuoni hata jikoni, ndio kila kitu tunaona, na kuna nyesha
Tutaangalia tuone venye tutamjengea, hata kama ni nyumba kidogo tutamsaidia. Apate tu pahali atapata joto, sababu tunaamini hata labda hii ugonjwa labda ni kutokana na hii baridi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbita Warita Mwaniki.